Uba Ivan Lumlang Merbanyang ula ino ega kam presiden ka People's Democratic Front PDF. Namar ka ne ka PDF kala benset no ega kam acting presiden hoba Bante Dorling do MLA hadu banda jet ke general meeting. Habakran sekilat pathai ko bor ladon lang kinongkit kam ka parti uba Ivan Lumlang ula ong daka jing sngotu jingmot ula IT no ega kam hoba Bante Dor banyalam ya ka parti. Ula ong bakadaw ubla penlong yu ban ino ega kam kadai namar bo udon ki daw yeng bat ki we ki kam bakya. Ya uba Ivan Lumlang la benset pat ega kam chairman ka parti. Ka PDF ko don sangot ki MLA bat ka don arngot ki menteri hakane ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Bat ka we ki MDC ka badon lang haka executive committee haka ke HADC. Menen kasih ke jingshang jangan setel komiti. La jisu tu jingmot pada kawai ka jingmot ki jing perkap. Ngaku mu presiden menen kasih. Ngala IT ya kam. Awai ni ki MLA. Tak long ba paidang. Ba Bante Dor leng do bagi minister jala sport. Agriculture. Kini ke jing penbet. Kabang aku mu presiden. Abang Asyim yang ni ke lenti senjam kemana ni ban ngas ngau naladi om dei dak wei pat yo piom ba kadon dak wei pat ke ji kadon ke ji ki ni kadon dak wei pat ke ji perkat bo parti ane ke ji fer jingmot tingi don lang baro ki sendar budi ban ni ke don tak sitang gini wi don lang ang ni rengkat bat ke mele this way mele rimla man pai di si rimla man pai te ngal khot yang ni ke ji lang menden ke si dak central body bang wasutu ba kumu presiden ngalaya jia deti ke junga ngadon ke jing sngukya ngadon ru ke jing kit kli nang beta ka parti bada ka jia lenti ke junga ngasngutu ba bana kampen bah susu ya ka parti bana pen klan susu ya ka parti tinga don kam bana IT ni ke kam bana boleh sim mentalem de kiwei pat om dei bang suak ngam dei bang ada ka barisain kum presiden leni ada ka wei pat kelanti ndrai ngala khat hi ya central executive committee wa ngadon ni ke jingmot wa da ka museum ka ba khoi ka ba ngadon ai ban pan pau aplik central body wa ngam ino ya ni ka kam ban IT pat haki wei pat kham tam le kumai ong ba central body bai na IT haki Haji MLA. Dia dah wei kasur, wei ke jimut, menen kasih ni le rai ba. Baru gile menjur lang ni ba. In shifty, ba Bante Dor leng do. Buma tim presiden. Isu kalau baru ki member ki participate lut yang dia isu bat nya kran lut. Participate ya kran lut ki ajin kran lut ki kerpat lut nak benta benang continue ni kam. Andai hadian mengisu tu ba ka jing rai bat ka jing kuah ka jong i ba ai ban lom ka long ba im so la nomor ba hidon ki kam katu kan ni kombala penpau ri ba hamantan hidon ki kam simet jong iru tedai na ta daw bangi na kaliang jong i ka sa simpor ba ngi kren ba hadu ba insana ban sim garah hadu ba hadu ong pi ila ban penwai committee por sipo buji padai na ta daw bangin sa ban jit kum acting president nyamla ban jit full-fledged presiden rekum acting presiden ban pet nak bentar ke jingai bet ya nanti makum ke political party ini bandan di presiden dalam kum nom no idon di vice president tidak nak kadau da nakaliang ki member jong CSC lai hun da ke baya khat lang da ke baya sutu jingmot lang lai sim lang ke kuwi ka rai ka longban kup hanga spor kum ku acting presiden jadi ke kamram kum kinong kit nongba e ka party begini ya tenong begini trailang ngamarui kum acting presiden andai bat iba ai ban lom lu kum chairman pat jong ka party begini trailang kum no nak kentiu we dei bar ka party nak por ka por kham tam me nak bentar election arajar pulai